wendiye atatu kudutumira ati twari kuza vuba kuko jewe kenshi kwipaguzwa na message, ariko ndashima Imana yarambwiye ndabanza kwanza nje kubaza Imana igihe cyo kuja muri Kenya, irambwira ngo ni igihe cyo kuja muri Kenya kuko nari nananze cyane, ariko Imana inyereka ibimenyetso, ndavuga ngo ubutumire buri mu Imana. Rero ndamushimira cyane kuko wadutekereje, Imana igumugisha. Haleluya. Kindi ndashimira mwene data Perezida Semahoro, nawe wangira icyizere kugira ngo tuzane, niwe perezida wa ambasado ya hano ni ya Nyakivale, baza bantumira. Rero yabonye ko ari ngombwa ko tuzana umukozi w'Imana, narebye umuhamagaro we ngira ubwoba. Hari abantu bazapfa kuvuga gusa bakavuga ukabumva bateruye umuntu baravuze batazi ikiburi. Hari umuntu uzovuga akaguhitana gutyo wagira ngo akaguhitana. Nashize Nyakivale ngo ndebe ngira ubwoba sinza nkabyikira, nzavuga ikintu nabonye. Ariko uyu mugabo kandi simpe mwihakirizwaho kuko ntacyo musaba. Afite umugore n'abana, si ifaranga nyinshi afite izo Yesu amuhaye, nta kwisemba mfite kuri. Ariko shima Imana ko najyane n'umunyamuhamagara umusitari. Amen. Haleluya. Kujyana n'umuntu udafite umuhamagara uzuvunika. Haleluya. Imana rero umugisha. Hari ukuntu muza mujyana n'umuntu umuhamagara ukiga byinshi, hari ibyo nabwigiyeho jewe ntoshobora, ukiwe bimwe arihangana jewe ni gutema ibintu byinshi. Haleluya. Kuko hari ibintu uzureba ukavuga ati jewe ari jewe, bino bintu nobihagararamo ugati wapi. Imana rero umugisha. Haleluya. Amen. Kindi nishime bene data ya Mihango, inshuti jewe ngira inshuti, sinzi niba ngira abafana bankunda, ariko ngira inshuti cyane. Imana rero yituriye yandemeye inshuti muri ino turu. Twishimiye kandi kubamenya, Imana ibahumugisha. Amen. Amen. Hariho bene data bavuye Kayore ni inshuti zanje cyane, uko bafite igiterane cy'abayumbe ariko bataye igiterane cy'abayumbe, baravuga ngo tujane. Icyubahiro cyane Imana ibahumugisha. Tuba tuvuga ngo Imana ibahumugisha mwikiriza. Mwikiriza. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Nishimiye bene data bagiduraye, bamenyemo amasura kabiri, ariko kandi nzikora abayumbe ba Yesu. Usara abayumbe bazi bagira ukuntu bagira akantu kose bakoze kumva karagufashije. Imana ibahumugisha ko mwaje gutara. Amen. 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 Abandi bose barongaye abayumbe n'abandi bose twishimiye kubana nabo. Imana ibagirire neza. Amen. Haleluya. Amen. Imana icyubahiro. Afite nk'amavuta da. Haleluya. Imana ikugirire neza. Karibu kavuga azaragira niteka ryose kiri kaje imbere ho gatoya.
Reka solista acurangeho gatoya nitumara twumve ijambo ry'Imana. Umwanya utari muremure. Haleluya, 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 haleluya. Ya yindi watangiranye hari injana wacuranzemo mbere. Usarire zabagenda bahindura. Ushire n'imirongo. Amen. Hariyo abakunda ibirungo akababwira ngo wamuhetse ibirungo zose. Ya sosi y'ibirungo byinshi.
kumvira ijwi ry'Imana. Ubu dufite ikibazo cyo gutandukanya ijwi rya Satani n'ijwi ry'Imana, kubera amajwi yabaye menshi. Turi kumwe? Yego. Kubera abantu batagisenga, umuntu utari mu gutandukanya ngo Imana yavuze cyangwa Satani yavuze. Satani nayo izayigira umuhanuzi ikaguhanurira bityo ukunda. Amen. Hari umuyobozi w'umuyumbe w'umunyamurenge, sinzi ko ari hano Bihanga nabivuze, niba ari Kayode. Umuhungu yaduhaye ubuhamya tugira ubwoba. Yari yagiye ahantu kanyarira ku musozi washike, yari afite ikibazo kimuremereye, aje gusenga. Washike asanga hariho gurupe y'abadeperi bazagenda ku musozi, bakaba ari nka 30, 20, 10. Nagakundi kaba kagiye ku musozi, bakagenda ari benshi, bagahanura, bakaririmba, bakabyina. Iwe aragenda ngo ashike ku musozi, aje gusenga hiwe wenyine. Yari afite ikibazo kimuremereye. Kwa kundi atangiye gusenga, abona umwana w'umukobwa w'umwadeperi araje, aramuramukije. Yesu ashimwe. Ku musozi se, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, amakuru ni meza. Kubera ko utagiye gusengana n'abandi, ndetse nashatse gusenga njyenyine. Kubera iki? Siniko nabishatse. Ubundi ku musozi abaza baje Masayina cyangwa n'indi misozi. Mu butayu sawa kugenda mu gikundi. Turi kumwe? Mu butayu mwahura mumaze kubutumiye. Turi kumwe? Mu butayu niho uba wagiye gushaka Imana wenyine. Uza ufata umwanya igihe wagiye ku musozi, ufata umwanya wo kuganira n'Imana wenyine. Kugiye uri wenyine, uzubaho ukavuga ikikuri. Siko? None uziga gusenga uzagenze gute? Uzugenda gusaha abandi bari kugira ngo wicare wumve, bagusengere, babwirize, bagire gute ku musozi. Mu materaniro ibisanzwe, ariko ku musozi uzufata igihe wenyine usenge. Ntawe uzoguseka. Uko uzovuga kose ntawe uzoguseka. Imana ye ni umubyeyi, uko wovuga kose mu mafuti izikumva. Amen. Amen. Nibagiwe umugabo Bonfils, ngira musaza wanje taza gukora mu kanwa. Bonfils sinari nkuzi, ngira musaza wanje taza gukora mu kanwa, sinari nkuzi. Naza mbaza tese Bonfils hano nende. Urumva rero ndishimiye kumenya ko duhuriye hano. Imana ikumugisha. Haleluya. Amen. Uwo mukobwa yari yambaye tambara cy'abadeperi, umurokore ni. Aramubaje ati, "Ariko basinze umutima washatse." Arakomeza aramuganiriza, yamatangira kumuhanurira kijya kibazo neza yazanye. Uko kimeze amuha n'ibimenyetso byacyo. Warangiza amaze kumuhanurira, warakomeza aramwitegereza. Waramubwira ngo ariko wamenye. Tese nakumenye kandi umaze kumbwira amazina yawe. None ko uramaze ngo nakumenye gute kandi umaze kumbwira amazina? Oya. Undi wamenye. Undi tese nitwa kana kari yamubwiye amazina. Ugakimara kumuvuga gutyo, sinzi ko muzi amafilme ya Karashika. Iyo idayimoni ziseka, kaguseka cyane. Ngo yapfuye guseka gutyo, yamamurira mu maso. Amurira mu maso amureba. Naho yari dayimoni. Yajirerekwa imubwira ikibazo tereke icyo yazanye ku musozi. Niyo mpamvu bene data, umuntu wese urimo kwiruka gusa ngo bamuhanurire, uzotekera shitani uyizane mu bana,
uyizane ku bagore, uyitekere mu nzu, ibintu zawe byose uko shitani zayerekwa niyo yape. Urimo kwirukira ku muntu ngo karerekwa, uramuzi ko azasenga Imana. Tibari kuyimarira muri Tanzania bakazana imiti yo gufata amapepe. Sinkunda kuvuga impano y'umuntu kandi uzozibona umuntu karigaragaza mu mpano y'icana, umenye ko ari fake. Umuyumbe nyawo ntaza yerekana ibintu byose ngo abyerekane. Niyo mpamvu abayumbe bakera b'abasaza bari bafite agaciro mu byabo, bahagurukaga ari tibamenye usobanura amandiko, tibamenye ufata ibiheko, tibamenye uwereko. Je nahuye n'iriya timu yambariye mu gihamira, duhurira ku murambi w'abasitiri, ariko boss ntawamenyaga wasobanuraga mu keretse uri kumwe nawe, ntawavuga. Batoraga umuntu umwe akaba ari uvuga message muri bose, bakanatora n'undi utaza wewe akaba ariwe bashira imbere ngo ari we uvuga. Ntiwabakishaga mwijisho ngo barunguruke ngo uyu ngo agira iki. Ubu ni intege kwigaragaza icyo ukora, ni intege. Ni naho Satani yinjirira akakumara imbaraga. Nawe ngo isi ngo bakamavuga ngo ngo azafata amapepo, ngo azagira gutya, ngo afite nk'impano zitanu. Kurayitakira shitani. Amen. Amen. Nukuvuga ngo umuhungu yarwanye intambara y'iryo jini, yagiye amavuta akabona aramwinjiranye mu nzu. Urwanya urugamba runini, yakoze amasengesho yo kwisongesha kugira ngo iyo dayimoni ireke kumutera. Kandi yari yagiye gusambana, yari ku musozi. Nitubabwira ngo abantu nibasenge ni ikibazo. Rero abantu ntibagitandukanya ko Imana yavuze cyangwa Satani yavuze, ni ibintu byabaye gusobekerana. Haleluya. Amen. Ati kubera ko abantu batagitandukanya ijwi ry'Imana n'irya Satani, ni kubera abantu batagisenga. Ikintu Satani yakoze yaturekeye ibindi byose, wamara amatwambura gusenga. Kandi gusenga umuntu uza wikora ibintu uza umumenye. Haleluya. Amen. Ndibuka ahantu nagiye mu kiraro, hanyuma zanibuka ngira ngo icyo kiraro hari akarere hitwa Mwinyagiro, niba ari Mwinyagiro simba mbivuze neza. Tubare dusanga umusaza wigize umuyumbe, nibo bambere kuyoberana. aratwishimira bikomeye. Amen. Noneho ikintu cyantangaje, si we wayoboye, hayoboye undi mwana w'umuyumbe. Bamare kwiyegereza bararirimba, nyine hariya nta sente ndaki, gusa nyine abungeri bazatera akaririmba ijuru ryose rikamara impanuka. Ntabwo twami tw'ikizungu, oya dukurasi twaruguru twake Yesu azamumanuka. Niba ari uko baba abana bafite n'agatima keza banyoye amata, agatima kabakizi bakanogere hano munywa arimo farine n'inani ingoga za hano zasiga ibijumba zikarya ibiki n'ibishishwa by'ibitoki n'ibihuzu n'ibitoki amazizi izo zimwe amazi nziza zijya umunyu. Haleluya. Amen. Haleluya. Uwo muyumba arahagarikira, ngo amare guhagarikira umupapa akambagira gutya amatega amaboko, naho gutya arambura gutya akamara n'amapepe. Iyo umuntu ugari ruguru ikiyo kiza kiza yose ikirere kikigikakara. Haleluya. Amen. No, yagira gutya iyo ndi hariya nyine mba meze neza, nta makonyage, nta mutwe, nta stress.
stress ngo imitsi y'ijosi. Haleluya. Amaso yagira gute habambona karare kuri bishaje nahoga karazungurusa muri babungeri batarara ko muri vingana amapepa sakora kandi yishimye kujya umuntu w'izishimo tuzupfa kumumenya keretse umwuka w'Imana umuguhishuriye kujya ibyishimo niyo mpano ya mbere abantu benshi babuze ngo ndebe ibyishimo nta mukunda naho ni kabica kamucapa wa mbere Kawutindi. Haleluya. Ngo agire gute kabona karare kuri bishaje bati n'izina rya Yesu noneho yagira gute akamasha gukiriza kuri wa muhungu uhagarikiye wa muhungu akabasinzira akaza avuga bimwe tabishire ku Agahusha. ikintu cyatangaje aratwiyegereza uwo muyumbe utumare kuvuga message gutya namaraga kuvuga message abungeri bose bakama batonda kwihanura akazavuga ibyaha uwo munsi nta n'umwe wireze namaze kuvuga gutya yamahaguruka arasenga kujya hayasenga niko kugatira arakiza kujya ubona umurozi karasenga ntaba hayasenga abahaye yica avuga mu myuka yabo avuga ati tibihane bazorimbuke bazoshire kazibona karasoma Bibiliya ngo bazakujya tuba tubona wese ngo ibicurize baya bavuga ibicurize namwebwe ngo haleluya kumbe wakira ati bataza basenga muzoza mubiri ibyuka gusa z'abadayimoni ngo pakire inda yuzura abazi turi mu bihe byoroshe Imana idufashe. Uzi ko twarangije yarangije gusenga gutya abungeri bose baramusinzira naho ahundi wari uhagaragiye akazabona umuhungu twari twajanye ngo ni imbabazi akazamukubita yewe kurabona ngo amare ngo yicire ngo turarangije ngo ni mugende ibyo tibizabagaho ngo turarangije ngo mutahe abambwira bamambuka gusa bamwiriwe basinzira barataha ngo bahagere haruguru babiri barahagarara bananirwa gutaha. Imana gusa ishaka kutwereka ko Imana ni Imana umutima wose yakeneye kukira habe n'ubwo zogenda gute uzukira. Abasore babiri ngo bagere haruguru bananirwa gutaha umwe yamaza bari bamenyereye nyine babwirana amakuru mu biraro ko ati ubutumwa turi kumva hano ko turirega bikomeye. Araza mwarampamagaye undi yari yati ariko kazamaje kumaguta mwaraza arambwira ngo ese ko mutashizeho umwanya wo kwihana njewe mbona ngo zananiye gutaha umutima kurambwira ngo nitaha ntireze ngo ndapfira mu nzira tetata ukeneye kwihana ndamubwira ndicara hano turicara arireka kujya marangije undi ujya nawe yamagaruka nahoga ni gahunda wa musaza yakoze muri mu kwicarana n'umuntu kumbe ni umenya amasaha yawe yo gusenga ni umenya gahunda zawe ni umenya aho ucururiza ni umenya icyo ukora kubera utasenze biza bikugiraho imbaraga. Turi kumwe uzatinya umuntu nta nyunga gufiteho cyane aza yicara gutarafona amasaha kanaka kagutelefone nta kintu mukorana ngo murakorana ubucuruzi ikibazo mufite ntimukimenya ngo si uri muzima cyangwa usi muzima cyo ni ikibazo gikomeye mu minsi duheye dukora bene data turi mu minsi tutigeze tubona ku isi aho abantu bageze bakora ibyaha ntibyigeze kubaho mu banyamurenge mwebwe ntimukunda kugenda ariko jewe ukunda kugenda kuva nabaho menya ubwenge ibintu ndi mu kubona sinigeze kubibona haba mu kiyumbe haba mu bapasiteri haba mu muryango haba mu bantu basanzwe
ngo wagiye ahantu bakwakira ibintu ndi mu kubona sinigeze kubibona. Ikindi cyo kigaragaza ko Yesu agiye kugaruka. Turi kumwe? Yego. Tumukubita abantu basa nkaho ibo baje kuba ku isi batazuka. Imana idufashe. Ubuce mu gitondo habazinduka abandi babiri ngo twategereje ngo muvuga ngo ko hari habihana ngo turategereza ngo twama twumva ngo abantu ngo nibataha. Aho wa musaza kumbe ni puci yapanze yamaze mu gitondo ngo mama ngo ndaguherekeza. Ariko abanyamapepo turebe abanyamapepo hano turebe nashuka uko nshuti abanyamapepo zamura haleluya. Yabayitora umukobwa w'intwari ngo dufite ngo naje ngo ndikorera igikapu cyawe ngo nguherekeze. Naho Imana ni umukozi w'umuhanga. Wa muhungu twazanye aramurota. Wamurote mu gitondo ati Alice we ati wa mutipinga niyo barayikoze gahunda. Tuvuze gutembana niyo barayikoze gahunda ibyo byose twaza yazagira gutyo ngabona harekura amapepo y'ibishira. Sinazagira none nijeho ahure birazi. Amasaha yo guhaguruka tutaha kandi karere k'ibirara. Mama tubona arashitse ngo araje kuduherekeza. Nabwira ati muze tibikunda. Wewe mwana wangu navyishizemo mfite n'amasigara kunga tibikunda. Abandi bungeri bamaze kwitora ko baduherekeza. Wewe ngo turajana titujana. Noneho wa muhungu yari afite nk'impuhwe ngo nimureke tibikunda. Turekera abadayimoni bakomeze bagenda gusa bakomeze bazibira abungeri kukiza. Wewe yari umusaza wo kumusubiza ni